Stranecira mata bem a oração Nosso Nulele, Santo Padre Papa Francisco Niamate e o monumento Nossa Senhora Maria Imaculada Lestidere. Strane Católica Timor-Leste sente lá com ama nebe mak servir uma creda católica e o mundo. Santo Padre Papa Francisco nebe akotuis e a loron sen ida fulane alo strane sire Timor-Leste triste tamba memória quando Papa Francisco de visita me Timor-Leste e a tinankotu se dá claro com o strane sire Nefuan. Strane sene beha libra mutuk ia monumento Nossa Senhora Maria Imaculada Conceição Lestidere, Barak Maxuno Lilin, no a oração Romata Ben, tamba hanoin hela Papa Francisco ni mensagem nebe husik hela basrane sira ia Timor-Leste kata, haumai laos tamba ai sandalo, mai be tamba povo. O sentimento tamba ne mai setembro ita simo contente simo haksolok. Mai be Páscoa nesse da Clio Itarona fali anessa ne mai bene ame senti hansa ame triste ne lara ne ame hansa hanoin am triste hela mak ame senti triste tamba Páscoa nesse da Clio foi em Páscoa nesse da Clio agora Itarona fali ida ne hansa ne te senti hansa tela contente hansa tela hak solo kida te senti triste na fat ne hela dia 9 to dia 10 to dia 11 to ne fila ame senti hansa contente tua contente ama cara desa ne ami ne fuana desa ne Santo Padre lori ne katua sida ne lori ne condição de ne bela dia ne si mai toita ne rai de Timor ai ki kwani de ne ne rai hototu bot mai betoita ne rai ne ki kwa mai beni lori ne condição ne da atansa ne si mai toita ne rai ne de fobensa ita rai ita Timor wani de Timor lara ne ne sa si jus ne fati Nelo de Jesus ne faten mak mai hori visita ite hete Timor ida. Ita sente triste tebes tamba ita lakongona itania amu papa ida nebe maka finalize iha fulang kotu sidau totinang mai be foi ma fulang setembro 2024 nebe mak ne mai visita itania rai dobeng Timor-Leste nebe mak ne mai lori ni lefuanda nebe mak mura honi lefuanda nebe mak kona baita srani sirani niam oinsama kita lauto ir dalan srani niang no mo saida mani husikela ni mensagem baita it senti ranema kit senti lakon tebes tamadet ho sidau ni mai visita ita sidau totinang barak mai be ni mai visita hanesa la laistet ni mai hamutu ko ita ya fulang hira ni larang ia fulang kotuk ni larang mai be ia loran toro ni visita ita hetene rai domin Timor-Leste rane mai be ni mai ho ni presença ira ke furak ni lori ni mensagem na be ma furak no mos ni lori ni doming ni odaming ni be mai husikela hetene rai domin Timor idane Papa Francisco akotuis hoidade o alu residual hitu liu minuto tono Lima dader horas Vaticano Nien. Anúncio ne fossai Russi Cardeal Kevin Farrell diretamente ia capela da Casa Santa Marta ia Vaticano. Antes ne Papa Francisco sofre moras pneumonia dupla que infecção pulmão no nem internado em hospital durante fulanida recente. Lamberto da Silva, GMN.